Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switch in 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our speedy lessons, looking at the radio hour, where is the podcast titled The Advice Hour, Finding Solutions Together. Our host will be Marcus, receiving 2 calls from anonymous callers, asking questions. So the purpose of the lesson is to teach speedy. I'll be reading the speedy part very slow so that you can understand each word or hear its proper pronunciation. The translation will be at the bottom. So, without any waste of time, let's start with the lesson. Marcus, thobela bohle. Re ago amogela morago go karolo ye nngwe ya The Advice Hour. Moo re rarollago mathata a gago le go fa ditharollo mmogo. Ke nna Marcus, moamogedi wa gago wa baeti. Gomme ke mo go adima tsebe le keletšo ye nngwe. A re kweng mogala wa rena wa mathomo, thobela o moyeng. This is how I'll read it very fast. Marcus, thobela bohle. Re a go amogela morago go karolo ye nngwe ya The Advice Hour, mo o re rarollago mathata a gago le go fa ditharollo mmogo. Ke nna Marcus, moamogedi wa gago wa baeti. Gomme ke mo go adima tsebe le keletšo ye nngwe. A re kweng mogala wa rena wa mathomo, thobela o moyeng. Moletši wa mathomo, thobela Marcus. Ke be ke dutše ke katana le phetho mošomong. Ke filwe tlhatlošo ya maemo. Upša go bolela go hudugela motseng o moswa. Ke arogane magareng ga go tšwetša pele mošomo wa ka le go tlogela bagwera ba ka le ba lapa. Ke swanetše go dira eng? This is how to read it very smooth. Thobela Marcus. Ke be ke dutše ke katana le phetho mošomong. Ke file tlhatlošo ya maemo. Upša go bolela go hudugela motseng o moswa. Ke arogane magareng ga go tšwetša pele mošomo wa ka le go tlogela bagwera ba ka le ba lapa. Ke swanetše go dira eng? Marcus, yeo ke phetho ye thata. Mogala wa mathomo. Go hudugela mošomo e ka ba kgetho ye kgolo. Upša go bohlokwa go ela mehola le mathata. Na o naganne ka go boledišana le mothwadi wa gago ka dilo tšeo o tshwenyegilego ka tšona? Mohlomongwe go na le sebaka sa ditherišano goba go fetoga le maemo karolong ye msa. This is how to read it again. Yeo ke phetho ye thata. Mogala wa mathomo. Go hudugela mošomo e ka ba kgetho ye kgolo. Upša go bohlokwa go ela mehola le mathata. Na o naganne ka go boledišana le mothwadi wa gago ka dilo tšeo o tshwenyegilego ka tšona? Mohlomongwe go na le sebaka sa ditherišano goba go fetoga le maemo karolong ye msa. Moletši wa mathomo. Ke be ke sa nagana ka seo. Marcus, ruri
ke tla nagana ka go ba le poledišano yeo pele ke dira pheto. Re leboga keletšo. This is how to read again. Ke be ke se ka nagana ka seo, Marcus. Ruri ke tla nagana ka go ba le poledišano yeo pele ke dira pheto. Re leboga keletšo. Marcus. Nako efe goba efe, moletši wa mathomo. Bjale a re eng mogala wa rena yo o latelago. Thobela, o phela moyeng. This is how to read it again. Nako efe goba efe, moletši wa mathomo. Bjale a re eng mogala wa rena yo o latelago. Thobela, o phela moyeng. Moletši wa bobedi. Thobela, Marcus. Ke be ke dutše ke ena le bothata bja go laola ditšhelete tša ka morago bjale. Ke ekwa eka ke phela ka mogolo go ya go mogolo, gomme ke katana le go iphediša. Na o na le malebela a go dira tekanyetšo le go boloka tšhelete? This is how to read again. Thobela, Marcus. Ke be ke dutše ke ena le bothata bja go laola ditšhelete tša ka morago bjale. Ke ekwa eka ke phela ka mogolo go ya go mogolo, gomme ke katana le go iphediša. Na o na le malebela a go dira tekanyetšo le go boloka tšhelete? Marcus. Ke a go kwa, moletši wa bobedi. Kgateletšego ya tša ditšhelete e ka ba e kgolo kudu. Upša, go na le magato ao o ka a gatago go kaonofatša boemo bja gago. Thoma ka go latela ditshenyagalelo tša gago le go hlaola mafelo ao o ka fokotšago go ona. Go hlama tekanyetšo le go ipeela dipakane tša go boloka tšhelete le gona go ka go thuša go boela o laole ditšhelete tša gago. This is how to read again. Ke a go kwa, moletši wa bobedi. Kgateletšego ya tša ditšhelete e ka ba e kgolo kudu. Upša, go na le magato ao o ka a gatago go kaonofatša boemo bja gago. Thoma ka go latela ditshenyagalelo tša gago le go hlaola mafelo ao o ka fokotšago go ona. Go hlama tekanyetšo le go ipeela dipakane tša go boloka tšhelete le gona go ka go thuša go boela o laole ditšhelete tša gago. Moletši wa bobedi. Ke a leboga, Marcus. Ke tla leka go dira tekanyetšo gomme ke bone ge e ba nka thoma go beela tšhelete itseng ka thoko bakeng sa maemo a tšhoganetšo. This is how to read again. Ke a leboga, Marcus. Ke tla leka go dira tekanyetšo gomme ke bone ge e ba nka thoma go beela tšhelete e itseng ka thoko bakeng sa maemo a tšhoganetšo. Marcus. Ke moya o, moletši wa bobedi. Gopola, se sengwe le se sengwe se senyenyane se a bala ge go tliwa tabeng ya go boloka tšhelete. Le gona o seke wa dika-dika go nyaka methopo goba thekgo ge e ba o nyaka thušo e oketšegilego. Bjale a re boneng ge e ba re nna le nako ya mogala o tee gape pele ga nako ya go ikhutša.
This is how to read it again. Ke moya o moletšo wa bobedi. Gopola, se sengwe le se sengwe se senyenyane se a bala ge go tliwa tabeng ya go boloka tšhelete. Le gona o seke wa dika-dika go nyaka methopo goba thekgo ge e ba o nyaka thušo e oketšegilego. Bjale a re boneng ge e ba re na le nako ya mogala o tee gape pele ga nako ya go khutša. Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switch in 2020.